الباب الثاني وثلاثون دمبغال تشابانتاتي ديدا بانغال كرياض الصالحين باب دمبغال نيوتين فضل أورال ضعيفة المسلمين لؤغل جلبه ونانون لؤغل مأبه بانغال هفرا بين كفاندا كلؤغل مأبنغول هلا كبانغال جلبه e yawitegol maɓɓe ngol e junngo dendanangal yimɓe ɓen ka juɓɓe o ka heferaɓe o lu'ugol maɓɓe ngol wal fuqara'i e wasuɗuɓe ɓe wal hamilin ko ɗum woni e yimɓe ɓe wattanaka yiili ɓen e muɗum ɓe mana yimɓe ɓe considiraka ɓen ka haala français ɓe mana yimɓe tertaɓe ɓe wala law taala allah daali wasbir muññi nafsa ka wonki makin مع الذين وندوا بي يدعون ربهم رواية بجومهم بالغداة بمبي ولا شيء كيكيد يريدون بفعل وجهه يسوع الله ولا تعد وتا يوتين دي أي نفع جتما دي أنهم بغيت دا إتا ما يوتنا بنا بانكوغو كن نفور آية وندون كفامو كن نفور كلاس من آية وندن قال دمبوغال andi ko ɓural ɓe luɓe garan yagal maɓɓe ngal ka wona yewtede fimu Allah wi nelaɗo yo muññu o wakkilo o tabita wondude ɓen ɗon wi'aɓe yo nelaɗo muñño nelaɗo e garan yagal mum e teddungal yagal mum ko mari e jaahu mum ko mari ko kankon imamu nelaɗo fof o wi'ama yo o wakkilo dey o muñño o wonda e ɓe kaariɓe ɓen ɗon foti ko marɓe foti ko miskinaɓe kala ko fawi ɓe ha nelaɗo yo yeete yo wakkilo dey wonda e maɓɓe ko miskinan ka ko fawi ɓe ɗum haray ngol miskinan ka ko maɓɓe wontaniɓe ɓural ko ngalu maɓɓe haray on ngal patron yagal maɓɓe wontaniɓe ɓural ɓe mana haray ɗum wonaniɓe awaligoye ɓural ko soɓe mbiɗi kon ha ko nelaɗo inna yo muñño o tabita e maɓɓe saabu nden hunde ɗon an harisata bun wahabin radiallahu anhu qala maki sami'tu minani rasulallah nelaɗo allah sallallahu alih w sallam yaqul ɓe maka ala ukhbirukum ene on accatami humpita on bi ahlil jannati yimɓe aljanna ɓe sahaba ɓe maki o yeyetumen ne laaɗo maki wa kullu da'ifin ko kala lo'uɗo mutada'ifin lo'iniɗo hoore mum kadi no lo'ina e junngo jama on kañum kadi no jaɓi lo'ude kono lo'ande nde nde komi wi en wona wasi ko lo'ugol e junngo heefera ɓen ko lo'ugol ha jooɗo haqqiji mum ngo perda fi kuulol wata hawru e goɗɗo ma kuulol wata heɓo e goɗɗo na kadi jooɗagol lo'a hara immota ko golla heɓa ko ñaama ko immagol na loore yurminkinare wona nde woni ko faanda ne laaɗo maake ɓen siforɓe noon law aqsama hay si tawi on tigi dari ke wondi alallah e hoore allah inni be allah waɗa hunde kaari la abarrahu allah ɗigganaymo hakke ko mari valeur ka allah ala ukhbirukum accatami humpiton ɓe halinari yimɓe yiita ɓen kullu utullin ko kala tuwnitiɗo jawwasin criminel jo awa legoy ko wiyete criminel jo ka haala men yoora ɓerndejo mustakbirin mawnintiniɗo muttafaqun alayh al utullu koni townitiɗo al ghalizul jaafi mana ko yoora ɓerndejo wal jawwazu bi fatihil jim wa tasdidil waw sabu ko jim o waɗa kon ɓocal dow e waaw on waɗa ciddal wa bil jahil mu'jama e sabu e wiimo ta ko engel toɓɓa ɗon wal jumu'ul munawwiw bi mana ɗum ko sabu jam'u ko moɓodiral haɗowo moƴƴere wa qila wiyama ad-dakhmul mukhtalu fi mashyatihi bi mana ko bungowo mantotoɗo e nder yaadu makko ndu ko ɗum wiyete aljawaz wa qila wiyama no alqasirul batin ko raɓɓinɗinotoɗo e moƴƴere nden ndereran kakujo ɗum ɗo fof no selli ka fire aljawaz on wa an abil abbas sahal bun sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala maki marra rajulun gorko feƴƴirno ala nabi kanabaji allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin indahu jalisun on wiyani gorko jooɗiɗo takko makko ɗon nelaɗo gorko goo feƴƴiri takko nelaɗo makani gorko goo kadi jooɗiɗo takko maɓɓe ɗon ɓa oɗa feƴƴi gayni ma rayuka fi hada konno famuɗa e oɗo on jooɗiɗo takko nelaɗo mo nelaɗo landi fa qala o jaabi ye nelaɗo oɗo rajulun min ashrafi nnasi ko gorko jeeyaɗo ɓurɗo e teddude
يبه هذا أودو والله من الله hariyun o ɗo ko dimoni a legoy ko indépendant joni huwo ko faala in khataba oɗo on si tawi tun o ƴami an yunka ha o resinte oɗo kala ka o ƴami yaltitoɗare o jombay wa in shafa si tawi tu woni o ɗaɓɓi tefore intervention wallede ballal jeejanede goɗɗum an yushaffa ko nde o tefinante heña oɗo si o torike ko nde o okkete sallandagol si o tefinike ko nde o wallete sallandagol fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah fanki leƴƴi thumma marra rajulun refti goɗɗo go gorko go akharu goɗɗo go kadi feƴƴiri ɓe fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam toujours nelaɗo ma kani on ɗon kadi ɓe landi on ɗon kadi ma ra'ayuka fi hada kon ɗum woni feere ma nden e oɗo kon ɗum yiwɗa e o fa qala on jaabi ya rasulullah hada oɗo rajulun ko neɗɗo min fuqara il muslimina e jeyaɗo e wasuɗo ka julɓe ɓe hada oɗo kadi hariyun ko handi e mu'um hariyun on nane wonadimo bimana ko handuɗo honde honɗum in khataba si o ƴami allah yunkara o kaka oɗo ko ɗum handi oɗo ko hani so hay o toɗanima ɓeygu hay toɗanima ɓiɗɗo ma a duwa kam o kuuɗe o in shafa'a so ɗaɓɓi intervention so ɗaɓɓi jejanede allah shaffa ko nde o jeejinaka fi oɗo o mérita ɗum o in qala hayso wooli tigi tigi on allah ismaali kawli ko takongol makko ngol jente oɗo na goɗɗum ni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nel haɗa allah mahaki awa hada ay o mo yawitiɗa ɗo hayrun himo ɓuri moƴƴude min mil'il ardi yeru leydi ndin tew misla hada sifa oɗo hada oɗo hayrun himo ɓuri moƴƴude min mil'il ardi immorde leydi ndin tewsi waɗama kange oɗo himo ɓuri moƴƴude misla hada sifa oɗo muttafaqun alayh qawlu wigol makko harriyun huwa ɗum bi fatil hay sabu ko ha on waɗa poccal wa kasri ra'ira on waɗa poccal ley wa tasdidil yaw ko ya on waɗa kon ciddal ay ko woni no haqiqum hino hani hariyun ko hani kon ko si o tefi wata o tefine si o torike wata o okkore bimana ko ɗum woni hariyun on ko ɗum ko faanda wa qawluhu kongol makko ko maaki kon shafa'a ay bi fathil fa'i sabu ko fa on waɗa kon poccal dow ko firo ngo adduɗen ngo wa an abi saidin al-khudri radiyallahu anhu ani nabi ko ƴetta annabajo allah sallallahu alaihi wasallam qala maki ihtajjatin jannatu wan nar yitengel ngel janna ɗi yeddodiri hakkunde majji moƴƴa ɗi waɗi discussion wa qalat an-nar yitengel wi min komi garanjo fiyal jabbaruna wal mutakabbirun dundarankeɓe ɓen bomɓe ɓen e mawnintini ɓen koye an wonata ko min jogitotoɓe fof huɓindo hulli ko min ɓurma wonde garan ko min ɓurma wonde capable wa qalatil jannata aljanna on jaabi no ko min ɓurma par ce que fiya du'afa unnas lowɓe yimɓe ɓen ɓe considiraka ɓen koye an wonata ko min jogitotoɓe wa masakin mi miskinaɓe maɓɓe kala wi ko kañum mari gonga ko kañum ɓuri ɗo oya on smati ɓe wulliti kanji ɗiɗi ɗi wulliti Allah subhanahu wa ta'ala faqad allahu baynahuma allah ñaawi hakkude majji gotum kala heeɓi gonga allah daali he innakil jannata ay an o aljanna rahmati ko a yurmede an arhamu biki miɗo yurmire sappa man ashaw ommo mi yiɗi wa innaki naro ay an kadi nge yiite adabi ko a lette an u'addibu biki miɗo lettira sabama man ashaw wali kilaykuma hino wodani goto kala e mo on alayya ka an mil'uha durwa hebbingol mo ha o heewa terte yaw ɓuttine ɓernde mum rawahu muslim wa nabi hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi ko ƴettani laaɗo allah sallallahu alaihi wasallam qala ne laaɗo maki innahu koni la ya'ti rajulu samin la ya'ti hino ara arrajulu gorko assaminu fayɗo jalbuɗo al azimu janɗuɗo bulubulunniɗo yawmal qiyamati ñande dargal tawa la yaznu o peesata indallahi ka allah janaha ba'udatin yeru gabitanwol sonsoliwil ko peesata ka allah subhanahu wa ta'ala tawa kanko juutuɗo janɗi jalbi fayi tawa so waɗama e sikeli gabitan hun sonsoliwil ɓorama wattama e ngoya beɗo
tata peesindira hay hunde teddata ɓura ɗuma ma no gasa haray gabi taw so solingel peesa e tedda kanko wonta dow kañum peesa jikkuli muttafaqun alayh ko anndingol en juutugol janɗa laaɓe wona ɗum woni nganta wona ɗum woni charti ko Allah subhanahu wa taala ko labinirta ndu ɓanndu ma ko goonga ɗa haani ndu dankade fitta labina ñaama janɗa faya e lala kono noon ko ya anndu sa ɓurilan jalbude hollaali a ɓuroyaylan jalbude hollaali hiɗa ɓurilan jalbude hollaali a ɓuralan yiɗede ko Allah subhanahu wa taala wa anhu yettama e makko kanko Aba Hurayra anna imratan no sonnajo sawda ɓaleejo kanat o laatino ta ummul masjidi ko kanko on no fitto won ka juulirde aw shaban ma no wona hara ko suka he faqadafaha fa faqadaha aw faqadahu si tawi ko debbo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hastima woni faqada so tawi woni le ko inna kon ko suka ɓaleejo aw haray faqadahu rasulullah sallam ala kulli haal dow siko sonnajo ɓaleejo no fittude ɗon siko gorko ɓaleejo nelaaɗo dow hastimo e jaka on mayino sahabaɓe yewitike inni ɓay ko ɓaleejo ma wona jo ɗum ɗo wonamo ɗum ɗo wonamo ɗum ɗo kamɓe tun ɓe hucci ɓe fewni ɓe waɗi kasange ɓe juuli ɓe wattini fa sala anha nelaaɗo landi fi makko aw anhu ma fi makko hontooni ɓe wayri yiide kaari fagal ɓeni nelaaɗo maat on mayino nelaaɗo muni moƴƴa kala ɓe maki afala kuntum adantumuni hari on watala wowlande ɗum duŋinano ɗollan ɗum nelaaɗo feliri ɓe kamɓe kadi ɓe huwiri ɗum faka annahum a sikkay kamɓe sokkaru amraha ɓe jaasin fiyaake o debbo fiiɓay ko ɓaleejo o amrahuma fiyaake o suka fiiɓay ko ɓaleejo innaali ɓe jaasin fi makko boy fi ɗum ko wiwɗen ko a sikkay no cheikh uji o makiri no makiri en noon hara en wowlaali fewnen ɓay ko ɗon ɓuri fewde fi ɗon no feewi fa qala nelaaɗo maki dulluni tindini ala gabri ka gabru makko fa dalluhu ɓe tindini nelaaɗo gabru o fa salla alayhi o ari o juulimo andi jaka wona juutugol janɗangol wona laɓe gongol wona couleur on fi an ko a danejo ma oɗa ko ɓalejo jakana ɗum summa qala refteɓe maki inna hadihi l qubur o yiiɗi gabruji mamlu'atun zulmatan kuɗi hewɗe teftoñe ala ahliha e dow yimɓe majje o wa inna allaha ta'ala ande Allah tiɗo to ɗon yunawwiruha o dayginay kañum gaɓuruji ɗin lahum wonandeɓe bi salati alayhim saabu julde an kom juuli kon e maɓɓe kono hanno haala noon lami juula oɗo kadi muttafaqun alayh qawluhu maako makko wigol taqummu mono fittayno ay huwa bi fatih ta'i o dammi qaf ay taqnusu ko fittaynoɗo wal qumamatu ko wiyete fittowo debbo alkunasatu ko fittowo debbo wa adantumuni firo ko ɓe inni kon hanno andi noon lam bi maddil hamja sabu tawi ko alif on ko hino pooɗi adantumuni on firo mum ay ko a'lamtumuni ko hanno andi noon lam wa anhu ƴettama e makko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rubba heewi no ɗuuɗi ash'ata sankitiɗo sukundu akhbara dugginɗo sukundu madfu'in tawata ɓen hino duñodira bil abwabi ka natugol aljanna law afwan madfu'in duñodiroɓe bil abwabi ka dambuɗe yimɓe ɓen ko fanda duñodiroɓe ko ɓiƴƴodiroɓe natugol doomo ma toragol saabu angal maɓɓe ko ɗon ko fanda heewi sifa ɓe yimɓe saabu kolol maɓɓe walugol juulugol maɓɓe jemma ñallugol horugol maɓɓe ñalorma ta patron ɓe hino yawitiɓe ɗon hay jannguɓe goo hino yawitiɓe ɗon tawata hakke ko ɓe mari valeur ka Allah law aqsama ala Allah si o wondiri ka Allah la barrahu Allah ɗigganaymo wondo nden o accata o yana e wondore makko nde Allahu akbar rawahu muslim wa an usamata radiyallahu anhu an nabiyi sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki qumtu ala babil janna min mi darike ka dambugal aljanna mi daari mi weri fi mi yurni fa ida ammatu tawi majorité ko ɓuri huɓutude man dakalaɓe mon ɓe ka nder aljanna almasakin ko miskinaɓe yawitaɓe ɓen ka aduna ɓe tata considiraka wa ashabul jaddi yimɓe tinnare wi'anoɓe no tinni ɓen ka aduna no kelɗi koɓe kendeɓe koɓe taƴuɓe kutu koɓe gaynoɓe haaju tawi ko ɓuri ɗuɗude ɓen ɗon kon mahbusuna koɓe jogitaɓe wayla sona to anna sahaba nare no yimɓe yiite ɓen gadu umira bihim gomɗi fi ɓen ɗo yamirama ila naari yoɓe yawka yiite
wa qumtu mi dari ala babin nar ka dambugal yite ngen fa ida ammatu tawi e ko ɓuri huɓutude man dakalaɓe ɓen ka nder yite ton annisa ko sonnaɓe muttafaqun alayhi ala onon bandiraɓe an o hadis no foti on aninde no foti wattude yiili e o nelaɗo landama nelaɗo maki kan ko ɓurɗuɗude e yiite ngen on andi nelaɗo d' abord kamɓe faamum e gurdam maɓɓe ɓe vérifiyoy no yiite nge o aljanna ɓe naati no fof ɓe waɗi visite ɓe waɗi tourisme yagal muɗum ɓe yalti tourisme yagal dagui ngal waɗede ngal ka islam haɗa nasifa ngal ngal yiyeten alyahuda an nasara no waɗa yon noon ɓe maaki ɓe taw ko ɓuri ɗuɗude kon ka aljanna ko miskinaɓe mi torotako yo Allah waɗe miskine kono noon mi torota Allah subahana taala yo waɗen wonoɓe majorité ka aljanna ɓe maaki ɓe vérifie ko woni ka yiite kon ɓe tawi ko sonna ɓen ɓuri ɗuɗude nder ton joni noon nene Fatima ɓiɗɗo nelaɗo ɓe landino baaba ko fi hun ɗum waɗi siko sonna ɓen ɓuri ɗuɗude ton riwaya go ko nene Fatima landi riwaya go ko nene Aisha landi ko ɓuri jiccude kon ko nene Fatima no jeeya e piiji yogaji ɗi nelaɗo adduno ko ɗin ɗon sabimbini tanjini onon bandiraɓe am ɓe hiɗon jenti e hiɗon tuɗi noppi hiɗon humpa andugol kon ɗum wonante ɗin piiji tati sabimbinɗi ko onon ɓurata ɓuri ɗuɗude ka yiide si minni onon na onon wonɓe lan jentade ɓe mi faandi inchallah onon kon jeeyaɓe ɗuɗɗinoyoɓe aljanna o wona on jeeyeteɓe ɗuɗɗinoɓe yiite ngel ko piiji tati do noon hoore komi yewtiri noon kon faamon ɗon daaron son jeeyaka noon e majji ɓe maaki goo goo onon sonnaɓe hiɗon heewi dullendi on dullana e moodi mum ko neeɓa ɗon okkorede ko neeɓa ɗon waɗanede ñande waɗali o asikka yahande waɗali ɗum ko goo ɗimmitel muɗum ngel on jaaboto moodi mon on yenna e moodi mon he ɗum waɗetake dammel muɗum ngel on huɗay ko yaawi ɓiɗɗo mon moodi mon sinamo on ɗirmojo mon kawtan mon onon ko yaawi ko hoɗiɓe maaki ko ɗiɗo tati na hen sikko hare ko janɗiɗi goɗi sikketen en kontali ɗon jina en kontali ko ɓe accitata kon ɓalli muɗum ɗin kayasi tawa on tiggaki ma on buumaki na ɗum ɗon fof kontuɗen ɓe maaki ko ɗiɗo tati on andi noon ɗiɗo tati wona jeeyaɗi e consiɗiraɗi go e bakkato e junngo mon onon ɗiɗo ko tertaɗi ɗiɗo wuri fayda ko buyƴe mon jaɓa wonde ɗum ɗo ko ella ɗum ɗo ko bakkato awale watte yiide wat jaddu ko wiyete tinnago bi fatil jim e sabu ko jim on toɓɓa kon alhazzu woko jomiraɓe noɓe ɓen geɓal ka aduna aywal ghina e ngaalu wa qawli mahbusuna ko jogaɓe aylam yu'udan lam ɓen ɗon yananaka yo naatu taw ka aljanna ko ɗum mahbusuna hiɓe jogano firiɗen no baadu taw fi duhuli jannati ka naatugol aljanna hadise juutuɗo hino ɗo hadise temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeego e nayyi bi mana 264e hadise on ila fuɗɗi ɗen deftere nden dernier hadis bi mana akhirul hadis sakkitorde hadis on e nder kal ɗo dambugal wa an abi hurairata radiallahu anhu anin nabi ko ƴetta annabaji allah sallallahu alih w sallam qala ɓe maki lam yatakallam fil mahad illa salasatun yewtali ka woni boboyagal ka penuyagal ko yimɓe illa salasatun sona yimɓe tato ko ɓeɗo yewti e penuyagal tawi hewtali ka duwa wolude ɗon Allah subahana taala wolini ɓe saabu koddori e makko ɓen tato yewtuɓe ka penuyagal Isa binu Maryam Isa annabi Isa alayhi salatu wassalam ɓiɗɗo nene Maryam jiyaɗo Allah nelaɗo Allah wa sahibi Jurayj e ɗimmojo Jurayj on wondiɗɗo Jurayj on ɗiɗo tati kala noon ɓe firanayi en gotum ko ɗum addi o Isa wolu ko bobo ko honɗum o woli ko ɗum addi o ɗimmojo Jurayj wolu ko bobo ko honɗum o woli wo wa kana kono ko tato ɓe jantani en fimu ɓenni wona wowlali ka boboyagal sona yimɓe tato ka ɓe wuuli ɗiɗo ɓe hatti kañum hadis on addanali en tataɓo on ɗon andi ko fi on nu tataɓo on d' abord humpaɗo andude ko mboni tataɓo o wo ɓay tun cheikh o jom winda lo nodda e lamin kadi ka numéro téléphone 657 60 53 09 628 60 53 09 631 60 53 09 donc ko on waɗi si tataɓo on jantaka ɓe woli arana ɓe woli ɗimmo ko par ce que haaju men e o hadise ɗo ko fi issa ɗimmo on
qissa ɗin mon ko honɗum addi ha yo bobo hun ko wolu hoore makko ko on qissa ɗon hato jinɗen e o darsuɗo mi mana si tawino ko oɗo wonno arano on ka hadise kaɓe kontuno on goto ɗo ko ɗon ɓe hattayno en yiyatano inde ɓeyaɗiɗo ganda son faami ngawatare kanko feeko jon o anda woni on ma o yejjiti woni inde makko ko ɗum haɗi o kontamo no ɓe inni wa kana laati jurayj rajulan abidan ko gorko rewo Allah tata Allah tikino rekonisi islam tikino rekonisi fatta kada ke ko wakkili rewgol Allah sawma atan o jogitani hoore makko coociru feere juulirɗe maɓɓe ɗen kamɓe ko cooci wiyete ko jeyaɗo e bani Israil o darnani hoore makko alegoy wi en juulirde spécial feere kanko tun fa kana o laati fiya e nder mayre koy kadi ko nder tun o hoɗi daiman ko abadan fatatuhu ummuhu yuma makko arimo waho tawi kanko yusallihimo juulude ka nder juulude makko nde o mani hoore makko personnel ton fa qalat mbilo makko maaki ya Jurayj ko ayo Jurayj mo an o nani ko mbilo makko noddimo kon kono o waɗi mawnintinare seeɗa sabu ronkugol argol jaabo biro mum ara noto biro mum ara waɗa ko mbilo makko ɗaɓɓirimo kon fa qala ino kono ko waɗiri ɗum wona lohire iman wona manquede sellugol aqida ko sabu yiɗugol rewgol Allah ko sabu hulgol Allah teddina Allah fa qala inni ya rab ko ayo jomiyam ummi hino nene an tigiri no dila ha kami duwa yankenanade nene an ɗon wa solati kono kadi hino julde ande Allah miɗo juulandema mi duwaka taƴude julde ma nde nene an ko duwaɗo teddinede e junngo an Allah ko a duwaɗo hulede ɗofte teddine e junngo an o jiccini hon ɗum ka ɗoftagol Allah faago bala o fewtiti Allah salati e julde makko nden o jabaki biro makko noddi ɗon ha habbi ha fansorafat o wonciti o yehi kañum yummirawo on falamma kana min alghad ɓawoni ha janggo kadi atatuhu yummirawo on arimo wawa tawi même chose hande kadi yusallihimo juulude fa qala to yummirawo on maki ya Jurayj kayo Jurayj mo an fa qala nden ñande kadi o jaabi ay rabbi e jomi an ummi hino ko biro an noddilanɗo wa salati kono miɗo juulude o continue faago bala o fewtiti ala salati e julde makko nden falamma kana ɓawoni min alghadi ha janggo kadi wimana ñallal tata ɓangal atatu biro makko arimo kadi wa huwa yusalli fa qalat ya Jurayj fa qala ay rabbi ummi wa salati faago bala ala salatihi ko hande woni tata ɓum ɗum ka yummirawo o moni tikki huuɗi ɓiɗɗo o fa qalat yummirawo in allahumma ya an Allah la tumithu wata a waru o ɓiɗɗo an mi torkema Allah ta o maayu hatta yanzura ila wujuhil mumisati ha o fonda e geece rewɓe jinoɓe toñoɓe ɓen kadi mi mana mone ko tawi kon ɓiɗɗo makko on notaki mo hanki o hande o huɗi ɓiɗɗo makko on o huɗirimo kadi dambidirgol mo e rewɓe ɓe hulata hersata ɓen jinayɓe tooña ɓen kadi o ha Allah ukkidiramo e ɓen andi o monike huɗi mi sikki on yiiki sannafoore ɓissa Jurayj on ko addira kon andi e innama ɓaawo to ko rewɓe ɓen ɓurata natugol yiite mi addani on qissa mo nelaɗo make hadise go tawatana ngal dambugal ɗo ko hunɗum soɓe min ɓanene Fatima landike ko hunɗum soɓe mbini yo reɓɓe ɓurɗude toon ɗon andi mi janti piiji tati tata ɓum ɗum ko ɓayhi ɗum heewi huɗugol mi sikki kudde ndi ndi yaltitiɗo ka o yii ka goɗɗo huuɗi ɓe ɓiɗɗo mo on reedu on yii ka mi mana onon on muuliraka waɗigol muñño ɓenno onon on jaɓata janay ɗum huɗon mi sikki ma won yiman nden ka ok ko ɗum addi qissa on ko fi on faam ko ɗum haddi gil hadisi el juutugil on say fatadakara banu israil e banu israil hande kadi yewti Jurayjan fi Jurayji wa ibada tawede won makko ngal ka yarɗa o Jurayji no yewte no mante on ko kelɗuɗo on ko ni eni a yaali o yiwita ko yimɓe ɓen fof o abandoni saare nden e nder ɗum awa no towirɗa o no yimɓe on ɗaɓɓirde teddungal ma woɓɓe kadi no yurnade toon kon to ɓeyrita occasion ko tata si ɓe waɗi ɗum ma si ɓe woli ɗum a yanayi lappoɗaka leydi few wa kanat laati imratun sonnajo bakiyun jinowo yatamassalu bi husniha e himo mbajino e nder ngari makko kin alego sonnajo laɓaɗo jinowo noon fa galat on sonnajo wi ma ɗum wi en on debbo wi en wiya tawa ɗo sonnajo in shi'tum si ɗon faala la aftatannahu o si tawi woni min ɗon faala
mi jarriboto mi dérange mo wittamo ka dina makko few hoore ha kam mantuɗon mo ɗon min miɗo wawi bonnude ka jiiba dina makko mi jiiɓa ko e nder minute woɓɓe goo hooli woɓɓe goo hoolaki fa taaradat lahu kanko sonnajo on o ari o weeɓitani kanko debbo on ari o weeɓitani Jurayj jiyaɗo Allah waliyu Allah falam yaltafit ilaya ay o daariraali mo hay ka yiitele makko nde mbuyirta o continue dewal makko wona sifa worɓe hannde noon fatat ra'iyan ɓa o geri ha o weeɓitani ke Jurayj jaɓaali few konsidiraali hay naɓaali haqqille mum o décidile o jiiɓay oya kuddi o kadi ndi yummirawo on huɗimo nin ko beendi jaabo fatat ra'iyan kanko debbo jinowo o yehi o tawi ayno yo dammi kana laati yaawi ila sawm fatat ra'iyan kanko debbo on o ari o tawi ayno o dammi kana mo laati yawi himo ara takko waala ila sawmatihi faade ka coociiro makko fam kanatuhu o newini hoore makko fiigo fa amkanatuhu min nafsiha o newinani oɗo gorko aynowo dammi o weeɓiti hoore makko e oɗo gorko on gorko ɗon kañum nde tawno imanu on hino ɗuuɗi ha aqida on hino ɗuuɗi ha kolol Allah ngol hino ɗuuɗi ha kanko fooɗa alayha o yani hoore debbo on o jini mo fa hamalat kanko debbo on o ƴetti reedu ɗon e ɗon falamma waladat ko tuma noon o jibinno ndur reedu fattuɗon ɓe mana waladu zina ɗon qalat o inni noon ha yandi ko wiyete ko Jurayj manteɗo wiye no feewi no kelli poro minen ko minen rewɓe ɓellandete piiji ko minen andi wono imam ɓe andi rewɓe no yaawi ko wolata ɗum ɓe wola ɗum hoore goɗɗo hara ko gonga ɓe wola ɗum hoore goɗɗo hara ko fenade hara ko ngaygo fes on sumati o inni huwa o bobo ɗo dow momi heeɓi ɗo min Jurayj koyemude Jurayj ko Jurayj reedini lan o ko Jurayj heeɓini lan o ka coociru ka wiyata mo rewa Allah ɗon ka julde makko ɗon ko nder ɗum yeemi tawi mo ko ɗon o yehi o noddi lan o konti lan o jeeji lan no ha o yani e hoore am kande ƴuulirde makko nder toon allahu akbar ka sonnaɓɓen qur'an no haawi fi maɓɓe qur'an tigi inni inna kayda kunna azim jampa mon kanno mawɗo an sa wi hiɗa hooli debbo an sa wi'i hiɗa suusi debbo a hula debbo a hutaki debbo hiɗa hoolimo himo kelli a manimo a timmini awa an a yawitike a hoolike ko islamu huli fi mum haawi fi mum mawnini fi mum teddungal ma on tawi fo a tawhu yimɓe ɓen fof mooɓi ari tawimo kanko Jurayj fastanzaluhu ɓe ɓorimo ka coociru ɗon wa hadamu ɓe yirbini ɓe munci sawma atahu coociru makko ndu ɓe tappe jolire nde haala tas ko jaalu ɓe on tadribuna hiɓe piyamo on noon o joma juuɗe o joma koyngal o anda maade o jomino junngo neeɓi ka biro makko noddimo ɗon laabi tati o tonitani biro makko o wi kanko ko dewal ngal o bonnino to neeɓi kono hiɗa yiya goɗɗo no huuwe ɗo bone hannde ɓa tun ko sabi ko golli kon ha joddi o bone ɗo hewti a yiyano ka o gollayno gollal bongal sabimbingal ngal nde hunde bonde ɗo a innay kaari joma jungo joma koyngal darale ɓe juumo ayal ɓe tawmo jooɗi ayal ɓe tawmo dari fanki ayal ɓe tawmo ɗaani anda o gollino joddi ɗen on masibu heɓuɗomo ɗon o gollanino ɗum ila hitande ma o gollanino ɗum ila kawon paykum ma o gollananoma ɗum ko adi o jibinede fo muɗum no wona yo Allah subahana taala danɓe ɓe ari ɓe luubimo ɓe bonni coociru ndum ɓe ɓuri sa famali sikka Allah subahanahu wa taala on toñimo tawata haasha lillahi kawe wodani Allah o toñata o jaalu ɓen tetribuna ɓe piyamo fa qala himo landoɓe kanko o anda par ce que o anda ko nde bonniri to ko nde wona récompense ede ɗo ande ko kuddibiro makko ndi woni jiyabade moyna ma sha'anukum kon ɗum fiyake mo hiɗon piyalan hiɗon bonna juulirde Allah kon ɗum waɗi haali ɓenni zanayta yandi bi hadi baki yandi ɗa andi a jini o debbo jinowo ɗo hiɗa andi a heɓinimo fa waladat minka hino noon o heɓanima hiɗa wiya ɗo hiɗa kelɗi Jurayj wi amodi on landoton lasi piyollam on landoton lasi barminollam on landoton lasi lancon ndu coociru ayna sabiru haaju an ala e debbo wiɗo on komin heɓinimo nodde kum bobo hum wi kum komi woni wi'a kum komin heɓi kum komi woni baba makko fa jawo ɓe ɓerde bobo on kum fa kala wi da'uni habbela hatta usalliya ha mi juula darɗe ɗiɗi mi toro Allah subhanahu wa taala fa salla o juuli
falamman sarafa ɓaawo gayni juulude ata sabiya wari haɓtay bobo hum kum bobo hum pune hum jiɓina kum wono yontere to wono balɗe fa ta'ana fi batanihi o tappi e nder reedu makko ngon alegoy o memi kun ka nder reedu kañum bobo hum kun o ɗibbi kun ka reedu wa galani ya gulam kayo bobo hum man aboka yetin kon boni ben ma pay kun bobo pune hum qala bobo hum kun jaabi fulanu ra'i ko kaarijo aynawo dammi on ko woni baba on sumati ka bani israila fof moɓi fa galo fa aqbalu ɓe ɓori awalegoy ɓe hippiti ɓe iwi alegoy ɓe terti ala juraji e dow juraji yukabbiluna hande kadi ɓe nunnomo wayatamassahuna bihi e ko ɗum woni hiɓe mawliramo juuɗe maɓɓe ɗen hiɓe fittanamo ƴiƴan ɗan ko ɓe barminimo kon e gonɗi ko o wulli kon wa qaluɓe inni nabuni laka min mahante sawma ataka coociru maɗa ndum min renouvela ndu min wattata ndu min dahabin immorde kanŋe fa qala o wi la oye acce ɗon aiduha mimmi aiduha wattitane landu min teni mi immorde loope kama kanat wono ndu wayirno noon ko loope mi jiiɓi mi mahi wattane landu loope wota on wattanan kanŋe fus ɓeji ɗiɗi no ɗon gogo funsugol jawdi bonnadi ɗiɗi hawnaaki si woni jooni mi woni e juulirde kanŋe no gasa ɗum ɗon foolalan ittalan e nder dewal al ngal ɗum ɗo piiji tati anndini en kanko jurayji ko aaden kelɗuɗo feewɗo goo jinowo weɓitike e makko kanko tun jinowo tun gooto anndatano na kanko kadi ɗaɓɓimo sakkona o marali woni mbuuɗi fiimu o jaɓaali ɗimmel makko ɗimmel ngel dara toro Allah ɗon e ɗon Allah jaabina ɗon e ɗon wolina bobo hum kon fiika defandugol no fiyo laaɓo tammel ngel rofisugol darnanegol suudu kanŋe tatale pelletle ɗum suudu ɗon nden juulide ɗon o jeeyi somo faala o tolay o yeeyita somo faala o tolay o hokkita somo faala o accene o darori noon ɗum ɗo holli ko aden hulo Allah kono honto tun o feggi kum mawnintinaare hon kun o waɗanno ɗaabiro makko tawi ko ɗum ɗum sabimbini yo heɓu ɗe tooñe ɗo nde tukkande ɗo e ngal piggal ɗo donc onon ɓeeɗo sonnaaɓe reene e hoɗugol wonɗo wonɗo wa wayna sobiyun e nder ko tawi e on sumati fa faalu ɓe huuwi ɗum awaligoy ɓe renouvelé ɓe watte juulide nden fof loope ɓe ñappi no wayirno noon wa wayna sobiyun e nder ko tawi kon kumbobo yarde e ko muñde min ummi immorde yumma makkum e ko bobo hun tammum wuulu ko ngun ka bobo yaagal joni ko kun wonɗen yahande ɗo wona riwaya wowluɗo on bobo wuulu kon kun seediti hakkunde annabi Yusuf e nene Zaliha wona kun ɗon ɓe classe ɗo tata ɗum ko gokkul ngo e tippude o riwaya ɗo harayno hulli ko boboɓe nayo wowli ka bobo yaagal wa bayna sabin ende tawno kadi bobo hun yardehi ko muyna min ummi immorde yuma makkum fa marra rajulun gorko feƴƴiri ɗon rakibun waɗɗiɗo ala dabbatin e hoore daabe hum alegoy waɗɗiɗo puccu ma mawba ma ngeloba fariha tan ko ɗum woni wongu yahude no labira wa sharatin e sappande hasanatin labande on say fa qalat ummuhu nene kum pay kum wonkum muñude wi allahuma ya an Allah ijal ibni wat ɓiɗɗan on misla hada sifa o gorko e fataraka sadiya bogo hum kon tutti endu ndum waago bala kon fewtiti ilay faade o gorko mo nene makkon toriyo kon wa'uwa mum fa nasara ilay kon ndaari o gorko fa qala kon jaabi allahuma ya Allah la tajalni misli wata waɗan sifa o bobo wata waɗan sifa o gorko tumma go bala la saday refti kon maɗɗiti endu ndum kon continue muynugol faja ala yartadi kon wonti kon muynana ko wonno muynirde fa ka anni anzuru fonɗo fillade hadisi on ɗum ko Aba Hurayra o wi kam woni on fillanade o hadisi ɗo nini a sikkay anzuru fewndo ɗo nini min kadi miɗo juuɗi sutila rasulullah faɗanaa sah sallam wawa yaaki tawi himo fillanomen ko komi woni on fillitanade ɗo no waya komi wolata haala fiiɗon ɓeydu hoolade min no wi ko komi wolani on ɗo hino wanilan wasi ko joni kaari woli ɗum no suti ni ɗum no wanilan wa newre an nden ɗo mana ko fi on hoolo irtadaahu wa huwa tay kanko nelaɗo yahaki mo fillo irtadaahu bi usbihi sababa fihi ko ɗum woni kamɓe nelaɗo hiɓe muyna hondu maɓɓe sappordu ndun
ka nder hunduko maɓɓe ale ko yimɓe heɓɓano bobon ko wonno moynide noon e nder ko ɓe sifato ko yimɓe maɓɓe hondu maɓɓe ndun sapporu ndun ɓe moyna fa jaala ɓe wonti e mussu ha yiɓe moyna ndu qala on sumati nelaɗo maki wa marru bi jariyatin ɓe feƴƴiri kadi korɗo wa hum tawi kamɓe yimɓe ɓen fof yadribuna ha hiɓe coori o hiɓe piyamo nelaɗo ni makude fillo wa yaquluna yimɓe ɓen no inna zanayti a wujji sarakti zanayti a zini sarakti a wujji wayata wa kanko tagole himo inna hasbi allah wa ni'mal wakil allah yonilan allah gaynanilan kankon moƴƴo holorteɗo min mi wujjali mi jinali on say fa qalat ummuhu biro bobo hunkun on inni allahumma ya an allah la tajal ibni wata waɗu ɓiɗɗan on misla ha sifa oɗo dari debbo no piye toñe ware soñje fataraka ridaa on say bobo hunkun acciti kadi muyno gongol wa nazara ilayha kun dari faade e oɗo debbo wonaɗo piyede fa qala o wi allahumma ya allah iji almi misla waɗan sifa o debbo awa fa hunalika ko ɗon noon taraja'a ɓe rutini li hadisin taraja al hadisa ɓe rutini yewtere men hakkude maɓɓe bimana ko ɗon noon nene bobon kadi adresse ɓikkon mum ko alego ɓe jabodiri konnguli fa qalat nene bobon inni an bobo mi andan no waɗa marra rajulun gorko feƴƴiri en ɗo hasanul hay'a labaɗo mbaadi he fa qultumi inni allahumma ya allah aj'al waɗu ibni ɓiɗɗa mithla sifa o fa qulta wilan allahumma ko an yo allah o ɓoyla tajal newtaɗa mithla sifa o wa marru bi hadi l ama ɓe feƴƴidi e oɗo korɗo wom kam yadribuna ɓe piyamo wa yaquluna ɓenna zanayti sarakti a zini a wujji fa qultu mi inni allahumma ya allah la tajal wataɗo ibni ɓiɗɗa mithla ha sifa oɗo fa qulta an inni allahumma ya allah iyalni waɗa mithla sifa o ko no ɗum woniri an ko hakkille hunɗum utilisuɗa ɗo kala bobon ko wi nene a anda woni an ko feeñanma consulteɗa onon ko annduɗon allah mo yiɗi wo yeɗaymo ko kala yeɗaɗo otowil ɓuɓugil kala yeɗaɗo vilawil kala yeɗaɗo laamu aduna jawdi aduna onon ko o annduɗon mo allah yiɗi onon ko ɗo annduɗon barkuɗo juutuɗo janɗi laba onon ko ɗo annduɗon kelɗuɗo labaɗo mo allah yiɗi awa wona ɗum inna dhalika arrajul anndu o gorko mo toraniɗala yomi wa'uwa mum kana o laatike jabbaran ko dundarankejo miɗo andi ko tongimo o natude yiite si o tubali ko o mayide fa qultu min kadi mi jaabi allahuma ala la tajalni wataɗa mislahu sifa o wa inna hadihi andu oɗo korɗo yaquluna la ɓe nandemo zanayti ajini walam nazan taynolle o jinalihi ɓe innamo sarakti a wujji walam tasugu taynon o wujjali fa qultu min allahuma ya allah ij'alni waɗa mithla sifa o muttafaqun alayh fi on ɗum saabu ko toñira kon konngoɗi ɗin o toñira piggal ngal pellet wona e saabu yo yaafe bakkatuji makko ɗin o allah yurmemo nadamo aljanna saabu ɗen toñe ɓaleje ɗe o waɗa ɗon ha ko ɗum bobu hunkun kañum yii ko suuɗi kon nene makko kañum yii ko feeñi kon haray musidɓe julɓe surtout onon bandiraɓe an rene ɗengal mon ngal e huɗugol ngol few an toon son huuɗi ɓiɓɓe moɗon ɓe nanggay andi tolle ko ɓe woni fiimo on hande e janngo fof muɗum wal mumisat ɓe firande en ko woni kon mumisat bimana rewɓe jinoɓe toñoɓe ɓe ko noon firirno ɗanngal nane ɓe inni ɓe dammil mimul ula saabu ko mimu arano waɗa kon tural ko iskanil wawu on e waɗa kowal wa kasril mim e ko mamu mimu asaniyati ɗimmo on waɗa kon poccal ley wa bisinil muhmala e saabu signi ƴe tertaɗe ɗe toɓɓa kaɗen wa hunna zawani alegoy ko ɓe woni jinoɓe ɓen hewɓe waɗugol jina wal mumisa ko woni ɗum azaniyatu ko debbo jinowo wa qawlihi ka o wi ɗon dabbatun farihatin dabbahum farihum bil fa'i saabu fa on ay hadiqatun nafisatun mana ko daabewa kelɗumba sattumba firi asharatu ko wiyete sharatu bi shinil mojama saabu sini toɓɓa ɗon wa tahfifi rai e rafoygintina ɗo waɗaka ciddal wayal jamal ko ɗum wiyete ngeloba zahiru feeñumba labamba fil hayati ka mbaadi wal malbisi e ɓornateeri wa mana taraja al hadis mana alegoy ɓe rutitini konngolini hakkunde maɓɓe hakkunde bobon enene bobon ay
haddasati sabiyu wa haddasaha ko ɗum woni bobo hunko yewti sonnajo on kadi yewti bobo hunko alegoy ɓe yewti konguɗi hakkude maɓɓe ɓe jaabodiri ɓe waɗi ko wiyete kon yewtere hakkudeji maɓɓe legoy wallahu alam ko Allah subahana taala ɓuuri andude. Donc haray musidɓe julɓe wonen ɗiggamɓe yumma meɗen e ben meɗen joni noon ronkuɗo jaabagol nene mum sabu dewal Allah sabu kulol Allah oɗo nene makko huuɗimo nangi ene ko enen ronkay ɓe ɗoftade mawɓe muɗum sabu lekkol mum on innugol sabu lekkol mum on konko nene wiyami waɗuma konko baba wiyami waɗumi ala wadde ma ɗum bonnaylan lekkol ma retardinaylan ka lekkol ma sabu ɗaɓɓere aduna muɗum nden fi yahugol ɗaɓɓere mum nde ene si tawi woni oɗa nene makko huuɗimo nangi est ce que haray ko ronkuɗo huwude yamirore nene muɗum sabu aduna gande aduna yankoje ma jawle aduna haray ko on ɗon kuddini ronkata nangude aljawabu la jababu weeyo oy ko oɗo noon kuddini ɓuuri handude e nangugol awa reno ɗen enen ɓiɓɓe ɓen. Donc onon kadi ɓeɗo sonnaɓe neniraɓe amen ɓengule amen bandiraɓe amen hihi oɗo sonnajo o huuɗi ɓiɗɗo makko on kuddindi nangi e hoorele ɓiɗɗo makko ngo ko feewi jokkuno ene ko an ɓiɗɗo ma on yawoto bono e maɗa huɗamon asikkude ronka nangude oy sa huuɗi ɓiɗɗo ma on noon ndi nangi ndi nangayle si ndi nangi andu ko an woni ko huɗɗiti goo a perdini a berenir ma on ka anna ɗo ɗiɗi sabu kuddindi ko huɗɗa ni en andi ko ɗum ɗon ko fihum tata ɗum ko watta kon ko noon sonnaɓe wonata majorité kayiti ɗum noon mi torki Allah subahanahu wa taala min Abdoullahi Kala e ɓiɓɓe an worɓe e rewɓe e yumman e ɓen an e dendanangal onon jentiɓe lan worɓe e rewɓe yo Allah waɗi en ɗuɗɗiniroyteɓe ɓen natugol aljanna allahumma amin wallahu a'la